Bakunzi ba TWISANZURE TV turabasuhuje. Tuboneyeho n'umwanya wo kwihanganisha abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihe turi muri iyi minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho amakuru agezweho. Inzego z'umutekano kuri uyu wa kabiri mu masaha ya kare mu gitondo zarashe umusore witwa Dusabe Ahubel wemeye ko yishe Muhirwe Charles wari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Muhirwe Charles yaratuye mu mudugudu wa Musengo akagari ka Kivumu umurenge wa Keza mu karere ka Muhanga. Yishwe mu rukerera rwo kuwa mbere tariki ya 3 Mata 2023. Ku itariki ya 5 Mata 2023 nibwo umusore witwa Dusabe Albert w'imyaka 28 y'amavuko yemereye inzego z'ubugenzacyaha ko ari we wishe Dr Muhirwe ahawe amafaranga y'u Rwanda 300,000. Yavuze ko witwa Minani Lambert ukora muri Croix-Rouge y'u Rwanda ngari we watanze ayo mafaranga kubera ko Dr Muhirwe ngo yigeze kumutwara isoko rya farumasi. Mu masaha ya saa 10 za mu gitondo kuri uyu wa kabiri uriya Dusabe yagiye kwereka polisi aho yiciye Dr Muhirwe n'ibikoresho yakoresheje. Ngo yari yabwiye inzego z'umutekano ko yamwicishije umuhini. Aho yakoreye icyo cyaha ni mu mudugudu wa Musenga akagari ka Kivumu umurenge wa Keza muri metero 500 zaho yakodeshaga. Uyu musore bivugwa ko ngo yari umunyamahane cyane ubwo yari agiye kwerekana ibyo bikoresho ngo yashatse guhindukira ngo yambure umupolisi imbunda undi aramwitaza ahita amurasa. Gakwerere Erasto umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Keza yavuze ko ahumuriza abaturage ariko akabasaba kwirinda kurwanya inzego z'umutekano. Hari amakuru yamenyekanye ko Dusabe Albert yari yabanje kujyanwa i Kigali nyuma bamugarura i Muhanga kugira ngo hakurikireho ibijyanye no kumuburanisha. Umwe mu babanaga na Dusabe Albert avuga ko atabona igihano yari kumusabira kubera uburyo yishemo uriya mwarimu wa kaminuza ngo leta niyo yamugenera igihano kimukwiye. Yavuze ko aho Dusabe yakodeshaga bamwishishaga kubera ko yari umunyarugomo kandi agira amahane cyane. Dusabe wemeye ko yishe Dr Muhirwe akimara gufatwa basanze amaraso yuzuye ku myenda ye. Bamubajije yemera ko ari we wamwishe. Gusa bamwe mu baturage batanze aya makuru icyo gihe babwiye ibinyamakuru bitandukanye ko Dusabe Albert yavuze ko yamwishe abifashijwemo na mukuru wa Minani. Uyu ni umwe twavuze ukora muri Croix-Rouge y'u Rwanda bita Kubwimana Zefani bahimba pilote. Pilote akaba ari umushoferi utwara imodoka y'abana biga ku ishuri ribanza ryigenga mu mujyi wa Muhanga. Tukiri ku makuru arebana n'umutekano ari kujyanye n'imibereho y'abaturage mu murenge wa Matimba mu ijoro ryo kuwa 9 Mata 2023 inyamaswa itaramenyekana yiraye mu matungo ya Rurangwa Venuste irayica yose. Iyo nyamaswa yishe intama ze 20 ikomeretse 6. Niyo matungo yonyine yaratunze. Nyirayo matungo avuga ko hari imbwa zizerera ndetse anakeka ko arizo zamwiciye intama dore ko yaramaze ukwezi arara hanze azirinze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Matimba Ngoga John yabwiye ibinyamakuru ko nubwo inyamaswa yari izo ntama itaramenyekana bari gukeka ko iva muri Tanzania. Yemeza ko atari imbwa kuko itarya intama zose 20. Avuga ko bakeka ko ari inyamaswa zituruka Tanzania zijya zikunda kuza kona zikangiza ibintu zigasubirayo. Ziba ziri mu Kagera kenshi bigakekwa ko ari igisamagwe nicyo bakeka. Gitifu ngo gavuga ko hari gahunda yo gushumbusha uyu muturage nubwo atabwiye umunyamakuru igihe bizakorerwa. Avuga ko azashumbushwa n'ikigo Special Guarantee Fund akavuga ko ari nabyo ngo bari gukurikirana ko yashumbushwa. Umuyobozi yihanganishije uyu muturage amusaba gutegereza gusumbushwa agasubira mu buzima busanzwe. Intama zose uko ari 20 zatabwe hirindwa ko zatera uburwayi. Inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe u Rwanda rwongeye guha gasopo The New York Times yarwubahutse mu cyunamo. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Stephanie Nyombayire yamaganye ikinyamakuru The New York Times ku nkuru cyatangaje itoneka abanyarwanda mu gihe bari mu cyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Ni igitekerezo cy'umunyamakuru Anjani Sundaram uzwiho gukorana n'abarwanya leta y'u Rwanda cyatambutse kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Mata gifite umutwe ugira uti he is a brutal dictator and one of the worst the best friend. Umunyagitugu w'umwicanyi akaba inshuti y'abanyaburayi. Anjani Sundaram azwi mu gitabo yanditse yise Bad News Last Journalist in a Dictatorship
aho avuga ko mu Rwanda guverinoma nta mwanya iha itangazamakuru ko nta n'ubwinyagamburiro rifite. Ni igitabo bwa mbere cyamaganwe nabo avuga ko bamuhaye ubuhamya kuko bagaragaje ko yabeshyeye akavuga ibyo batamubwiye. Sundaramu akunze kugaragara mu biganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda birimo n'iby'abakorana na RNC ya Kayumba Nyamwasa, ndetse bivuga ko uwo mutwe w'iterabwoba ujya umuhemba kugira ngo asebye u Rwanda. Mu gitekerezo yanyujije muri The New York Times ikunze kwandika inkuru zibasira u Rwanda, Anjani yavuze ko mu gihe Perezida Kagame amaze ku butegetsi nta bwinyagamburiro itangazamakuru rifite, ndetse ko abatavuga rumwe na leta bibasirwa. Nubwo bimeze bityo, Anjani avuga ko Perezida Kagame ari inshuti ikomeye y'Abanyaburayi ku buryo anahabwa umwanya wo kuvuga imbwirwaruhame mu nama zikomeye akavugwa neza n'abakomeye. Yavuze ko bitumvikana uburyo u Rwanda rukomeje gutera imbere rugahabwa kwakira inama mpuzamahanga n'inganda nk'urukora imodoka rwa Volkswagen. Uyu mugabo uvuka mu Buhinde akomeza inkuru avuga ko Perezida Kagame yitirira guhagarika Jenoside kandi ashinjwa kuba nyirabayazana wayo, bityo ko Ubwongereza budakwiriye kohereza abimukira mu Rwanda ko byaba ari nko kuruhemba kandi ruyobowe mu gitugu. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Stephanie Nyombayire abinyujije kuri Twitter yanenze The New York Times yahaye uruvugiro Anjani agahitisha amagambo agamije gutoneka abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati mu gihe abarokotse bari kuvuga inkuru zibabaje z'ubuhamya bwabo, mu gihe igihugu kiri mu cyunamo cyibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, New York Times yabibonyemo umwanya wo gutangaza inkuru ishinja abarokotse Jenoside kuba ari bo bayiteye ndetse no kuba ntacyo bakoze ngo bayihagarike. Nyombayire yavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi yaturutse ku buyobozi bubi ndetse n'abari babushyigikiye. Yavuze ko bibabaje kuba abo bayigizemo uruhare ari bo bahindukira bagahinduka abahakanyi n'abavugizi b'abahakanyi. Ngaho aho Anjani abarizwa, Rwanda Patriotic Army, Rwanda Patriotic Front niyo yahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi, nta wundi. Yavuze ko iterambere u Rwanda rufite n'icyerekezo rurimo rudakeneye ko bibanza kwemezwa n'Abanyaburayi. Ati icyerekezo cy'igihugu cyacu ntabwo gikeneye guhabwa umugisha n'Abanyaburayi cyangwa se undi wese wibwira ko Afurika ikeneye uyireberera. Niba koko ushaka kubimenya, ibikorwa nibyo biri guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda, ntabwo ari inkuru ziri kubikora. The New York Times ni kimwe mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikunze guha umwanya abakana, abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se abashaka guharabika isura y'u Rwanda. Mu kwezi gushize guverinoma y'u Rwanda yiyamye iki kinyamakuru nyuma y'inkuru cyatangaje kuri Paul Rusesabagina amaze kurekurwa ku mbabazi za Perezida, aho cyavuze ko yakorewe iyicarubozo, ibintu nyir'ubwite atigeze agaragaza. Tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 urekuye ibice wari warafashe muri mu Masisi. Haravugwa ko imwe mu mitwe yakunze guhotera abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi yahise yigabiza ibyo bice byarekuwe na M23 yongera guhotera abaturage. Bavuga ko usibye ubwicanyi bwongeye kugaragara, iyi mitwe y'inyeshyamba irimo Mayimayi, Nyatura na FDLR ikomeje ubugizi bwa nabi no gusahura amatungo yabo. Amakuru avuga ko ku munsi w'ejo umukobwa witwa Muhoza Josephine yishwe na FDLR ifatanyije na Nyatura ahitwa Birega, ubwo yavaga Ikicanga yerekeza i Goma. Yishwe ku munsi umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Christian Chiwewe Songesa yasuye ingabo za Kongo FARDC muri Masisi, aho zari zimaze igihe zitana mu mitwe na M23. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko uruzinduko rwa General Chiwewe ari ubutumwa bukomeye ku mwanzi. Abaturage b'i Masisi bo bemeza ko badatekanye na mba kubera ubwicanyi bakomeje gukorerwa n'inyeshyamba zishyigikiwe na leta. Basaba ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Sake, Mushaki, Karuba, Kirorirwe na Kicanga kwagura ibirindiro kuko badatekanye na mba. Umwe yavuze ko hari umukecuru ushaje cyane baherutse guteragura ibyuma, hari n'undi biciye hafi aho, hari n'undi mwana bateye icyuma cy'imbunda mu gahanga akaba atakibasha kureba. Abaturage bavuga ko ibyo byose babona ari uko M23 yavuye aho ngaho. Bakomeza bavuga ko mu busabe bwabo
bifuza ko babafasha ikagaruka aho kuko niyo yabasha kubarindira umutekano nk'uko babivuga. Bavuga ko biringiye ingabo za East African Community ariko bagasaba ko nimba zaraje kubarindira umutekano koko zashyira inkambi hirya no hino by'umwihariko ahitwa Kironko, ibyo bafata nk'umugisha ukomeye cyane. Umwe muri bo yagize ati yaba imirima yacu ubu yabaye yabo, nta muntu usarura imyaka yahinze, inka bari kuza kuzikura hano twazihungishirije. Ni mu gihe kandi abatuye imahanga na Nyabyondo nabo basaba guhabwa umutekano usesuye nyuma y'uko Mayimayi, Nyatura na FDLR bigabije inka zabo bakazishorera ku manywa y'ihangu nta rutangira. Bagaragaza ko iyo batewe n'izo nyeshyamba bakubita ibipfukamiro hasi bakambaza Imana yo mu ijuru kugira ngo batabica cyangwa ngo babasige ari intere. Bahuriza ku kuba umutwe M23 wagaruka muri biriya bice kuko utarafata icyemezo cyo gusubira inyuma, bari batekanye ubwicanyi bwaracitse. Twabibutsa ko ingabo z'u Burundi kuri Pasika zagaruye inka 20 n'intama 15 zari zarashimuswe n'inyeshyamba mu gace ka Nyamitaba muri teritwari ya Masisi. Icyo gihe Minisiteri y'Ingabo mu Burundi yavuze ko mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo aya matungo yafashwe ndetse agahita asubizwa ba nyirayo. Ibikorwa by'ubwicanyi n'ubusahuzi bikomeje kugaragara mu bice umutwe M23 wamaze kuvamo byo muri teritwari ya Rutsuru, nko mu bice bya Busumba, Hati na Kivuye. Imitwe ifasha FARDC yasubiranyemo irarwana karahava nyuma y'iminsi mike muri Bishange barwanye. Ni ibigira ingaruka ku baturage b'inzirakarengane. Ubu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi umutwe M23 urabyamagana ugasaba ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kurinda abaturage wazisigiye, bitaba ibyo ukongera kwegura intwaro. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya aherutse gutangaza ko leta ya Kongo itazigera iganira na M23. Ibyo perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko Kinshasa ikina ubushotoranyi bwo gutesha agaciro inzira y'amahoro yatangijwe kandi iyobowe n'abakuru b'ibihugu bigize East Africa. Mu makuru ajyanye no kwibuka, mureke tugere mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo harabarurwa imiryango 279 yazimye kuko abari bayigize bose bishwe muri jenoside. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bufatanyije n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ibuka, bavuga ko muri ako karere hamaze kubarurwa imiryango 279 y'abishwe muri jenoside yazimye. Ubuyobozi buvuga kandi ko ubu hari imibiri y'abarenga 10,000 y'abahiciwe itaraboneka kuko yajugunywe ahantu hataramenyekana, hagakekwa mu migezi, ibyobo birebire, imisarane n'ahandi ku misozi. Bikaba bikigoranye kuyibona kuko imyinshi ibarizwa muri iyo miryango yazimye. Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 no kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi cyabereye ku rwibutso rwa Rusiga ruri mu murenge wa Rusiga kuri uyu wa mbere tariki ya 10 Mata 2023, hanashyinguwe mu cyubahiro umubiri w'uwitwa Rwabiza ukomoka mu muryango w'abantu 7 bishwe bose wabonetse mu kwezi gushize. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rulindo Murebwayire Alphonsine avuga ko kuba hari imiryango myinshi yazimye muri ako karere byongera n'umubare w'abishwe, hakaba hataramenyekana imibiri yabo yajugunywe ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Yasabye ababyeyi gusobanurira urubyiruko amateka nyakuri bakirinda kuyagoreka, bakabigisha kwimakaza urukundo n'ubumwe kugira ngo jenoside itazasubira ukundi. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith avuga ko bazakomeza gushyira imbaraga mu gushishikariza abaturage gukomeza gutanga amakuru yabafasha kugira ngo imibiri itaraboneka iboneke ishyingurwe mu cyubahiro, cyane ko iyiganjemo ari iy'imiryango yazimye. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rulindo barokotse jenoside yakorewe abatutsi nabo basaba umuntu wese waba ufite amakuru y'ahaba hakiri imibiri idashyinguwe mu cyubahiro ko yafasha akayatanga, kuko gushyingura ababo bibafasha kuruhuka ndetse bikanabafasha mu nzira iganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Ntaganda Jean Damascene uhagarara umuryango washyinguye uwabo yagize ati imyaka 29 ni myinshi, twakabaye tuza kwibuka ariko tutaje gushyingura.
abafite amakuru y'ahari imibiri itarashyingurwa badufasha bakayatanga tukabashyingura mu cyubahiro, natwe imitima ikaruhuka tukibuka twiyubaka, kuko ari ryo pfundo ry'ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda twahisemo. Mu karere ka Rulindo hamaze kubarurwa imiryango yazimye igera kuri 179 n'imibiri y'abantu barenga ibihumbi 10 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi itaraboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro, ariho leta, abanyamadini, abahagarariye imiryango itari iya leta n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeza gushishikariza umuntu wese waba afite amakuru y'ahaba hakiri iyo mibiri kuyatanga igashyingurwa mu cyubahiro. Nshuti bakunzi ba Twisanzure TV, munyemerere tubashimire kuba mwari kumwe natwe muri uyu mwanya w'amakuru agezweho, tubararikira gukurikira ibiganiro byacu bitaha. Tuboneyeho kubasaba gukomeza kwihangana no gukomera muri ibihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29.